Pa vidite da kod mene nema tajni, da možemo o svemu da razgovaramo, za razliku od nekih. Pa nemam već duže vremena zato što očigledno da ono što sam rekao, što je moj neki zaključak iz moje najbolje prakse, da Rusija u Srbiji vodi to hibridno dejstvo preko 5 tih elemenata. Jedan od tih elemenata su mediji, određeni mediji sa nacionalnim frekvencijama potpuno daju jednu sliku bez ikakve mogućnosti da se čuje druga strana i kad se čuje ta druga strana to je nekim minimalnim platformama i tako dalje. Prosto ja sam pokušao u više navrata da iznesem neko svoje mišljenje i nailazio sam na satanizaciju tih botova koje kakva. I ovdje posle vaših emisija ljudi ne umeju civilizovano da pitaju, da komentarišu, da ali to vi ste potpuno druga jedna platforma i kod vas toga nema. Ali kada ja kao profesionalac, kome je to struka, iznesem da Rusija vodi petodimenzionalni rat, hibridni rat protiv Srbije, da jedan deo toga jesu mediji sa nacionalnim frekvencijama, onda je potpuno nelogično da ja više idem na takve medije, kao kada odem na mediji, recimo bio sam na nekom mediju, pozvao sam ljude da daju krv, a onda u Zavodu za transfuziju krvi rekli pa vi ste došli. Pa normalno, ako sam pozvao ljude, onda je normalno da posle emisije odem i prvi dam krv. Ja mislim da je to neka normalna stvar. Evo, vratit ćemo se na to. Rusija u Srbiji ima svoje proruske političare i stranke. Ima udarne grupe od navijača, kozaka, kakvih, nekih narodnih patrola, svi ti grupa za pritisak koje na ulici ili kroz pritisak moraju da dovedu ove na vlast. Treći segment su mediji, portali. Pogledajte recimo portal Balkanist. 40 Rusa utiču šta mi treba da mislimo u Srbiji, glorifikujući Crvenu armiju, bez ikakvog osvrta da je ta Crvena armija silovala 20.000 Srpkinja. To se zaboravlja, to nije bilo ovde. Bez ikakvog osvrta da je ta Crvena armija ovde kad je prošla, zapravo ponašala se okupatorski, došla da zauzme, a ne da oslobodi. To je samo jedan primjer. Onda imate recimo finansiranje svega toga, kroz otetu naftnu industriju, kroz fond Gorčakov. Čekajte, pored te Balkanike ili kako se već... Balkanista, možete li da navedete... Kao što Pokret Oktobar taksativno navodi ko su ruski agenti, možete li da navedete po vašem mišljenju preko kojih medija sve, da bi ljudi znali, da bismo ljude upozorili, preko kojih medija sve Rusija vodi taj takozvani hibridni rat? Ja vam neću to taksativno navoditi, ali ću vam pomoći ću vašim gledalcima da razumeju. Kada pogledaju, uzmu 5 vesti u nizu i vide da li u tih 5 vesti postoji i druga strana. Recimo, uzmite fantomski portal iz Crne Gore Infores. Oni se lažno predstavljaju, to je neka nevladina, registrovana kao nevladina. Pazite, nevladina organizacija ima svoj portal, predstavljaju se kao mediji, a nisu upisani u registar. I vidjet ćete po njima, to je isključivo jedna proruska propaganda, znači to je portal koji je napravljen da vodi tu rusku propagandu, gde se glorifikuje Rusija, rusko oružje, gde su čak i vlasnici britanski državljani, a vrlo okrenuti. Recimo, daću gledati jedan primjer, 50 pripadnika Enota i Wagnera 2016. na Zlatiboru, svi su imali britanske telefone. U slučaju da ih uhvate i tako dalje, da kažu Rusija, to su Britanci. Na Kalemegdanu 2 ruska operativca, Grua, Šišmakov i Popov, oni regrutuju Sinđelića, snimljeni od naše službe, kako ga nagovaraju da ubije Đukanovića, obojica imali britanske satelitske telefone. I tako su komunicirali. Da ako ih neko presretne, kad su koristili britanske satelitske telefone, umešala se i britanska služba.